će više od 30.000 stanovnika tog naselja. Radovi su počeli, u opštini Grocka kažu da će pijaca kompletno biti završena do juna ove godine. Prodavci neće više morati da plaćaju kazne zbog improvizovanih tezgi, a kupci će moći da se snabdevaju na jednom mestu. Oko 30.000 stanovnika Kaluđerice do juna će dobiti prvu legalnu zelenu pijacu. Radovi uveliko traju na uglu ulice Kralja Petra i Kopaoničke, a oduševljenje ne kriju ni kupci ni prodavci. Mnogo je bitno da budemo na suvom, da radimo, da platimo, da ne plaćamo kazne na ulicu ko što plaćamo komunalnoj policiji. I treba da nam urade, vidjeti kako se ljudi muče ovde i pazarimo po ulici. Ovoliko naselje da nema pijaci. Kaluđerica je veliko naselje i treba da ima pijacu. Sva infrastruktura je za sada rešena, jedino to pitanje, nije rešeno pijace, a sve ostalo, hvala Bogu, imamo. Do sada su se prodavci snalazili, prvo na improvizovanoj pijaci koja je srušena sredinom prošle godine, a potom su svoje proizvode prodavali i na ulici ili oko obližnjih prodavnica. Nova pijaca će imati 40 tezgi, bit će asfaltirana, pokrivena i imaće javnu česmu i mokri čuvar. To je bila, ako ne i najveća potreba stanovnika Kaluđerice, upravo ovakva pijaca. Postojala je jedna manja pijaca koja je imala 10 tezgi, ali zaista nije imala nikakve uslove za rad, tako da mi smo stvarno imali želju. Ja se zahvaljujem ovog puta i firmi Dijeleze koja nam je izašla u susret i ovdje upravo pred ovog Maxi Diskuta ustupila na zemljište od 10 ari kako bi napravili i uredan parking, a i urednu pijacu. U JP Zeleniloj pijace Grocka kažu da će cena zakupa tezgi biti određena na osnovu tarifa koje važe za pijacu u Grocku. Pored dnevne pijačnine koja će iznositi 321 dinar, plaćao bi se i zakup u odnosu na 4.149 dinara za period od 3 meseca.